Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kelak do jong senam balala ke Mawlai Sports Club kalayok Korea ke Jingjob ke Baningkong ke Women's Football League. Hadin bakalala ban Pynliem no ya ke Ïasnohktilang Sports Club the Sanko Lanot ke Arpo tarik ujelew Hamadan Polo. Yakini kikol atep dekat C nong tedu, M nong rum, W marwen, M song tiang, bad ke F simply. Yakini kelempung bala penyat dekat Shillong Sports Association. Lasdang haka khat khandai tarik ujelew haka balawan banyak shimbenta de ki khat artli ki kinhon ki bala phya haki artli ki guru haka ni gasni sedang jong ke PFR Football Academy kala job hadu khat hnrew kolanot ya ka Maukria West Sports Club bat ka Light Core Sports Club kala job de hnrew kolanot ya ka Umpling Sports Club kan bah kawai pat ka jingya khun ka balalong haka arpotrik ke Lompering Sports Club kala job dah hendreu ko lanot ya ke Karang Sports Club. Kan baka jinge kun semi final jong kani ke Lempung an penlong ke kat Sao Tarik Unaitung kat baya ke final pat an sapenti kena hadir. Sebagri! Sebagri! Yamaha. Charlie, tap! Charlie!